restituciju o povraćaju dela imovine na adresi Užička 15. Pošto je moje porodici tamo oduzeto preko 3 hektara zemljišta, 2 vile i još nekoliko pomoćnih zgrada, mi smo sada dobili prvo rešenje na 53 ara i polovinu tada reprezentativnog objekta same vile u Užičkoj 15. Da li ste vi zadovoljni tim rešenjem? Ne, mi nismo zadovoljni zato što je pravni osnov je sasvim jednak za kompletno vraćanje imovine oduzete moje porodici, a u ovom trenutku, evo, to je negde što je moglo u naturi da se vrati po ovom važećem zakonu sada toliko. Koliko je naslednika te Užičke 15? Tu su samo moja sestra i moj brat u tom delu, a drugi deo familije na okolnim terenima Užičke 15. Predato je 75.000 zahteva za vraćanje imovine. Koliko ste vi i vaša porodica predali zahteva i ukratko šta je to što vi potražujete od oduzete imovine? Moja porodica je podnela negde oko 100 zahteva samim adresama tamo u obraćanju, a 74.000 porodica je do sada priznato sa važećim zahtevima. Od toga to je možda 1%, nije 1% od onoga što moja porodica potražuje. Ovo što smo do sada dobili. Možete kažete sad samo za vas, znači koliko ste podneli zahtjeva i šta je ono što tražite? Ukratko da nabrojite tu imovinu nekako. Pa nemoguće je tako ukratko nabrojati. Mi smo podneli, kažem, preko 100 zahteva i mi osim zgrada i vila po Beogradu potražujemo velike industrijske komplekse, nekoliko banaka, osiguravajućih društava, cementara, rudnika, banja. Eto to. Dobro, oni sad neće da vrate ono što se smatralo imovinom kompanije, je li tako, i kao akcionarnog. A što se tiče lične imovine, da li od svega toga, da li vam je išta još vraćeno od kad ste podneli te zahtjeve? Da li vam je bilo šta vraćeno? Nama je po ovom zakonu i to u toj klauzuli zakona o povraćaju in natura do sada vraćeno 2-3 radnjice u Pop Lukinoj ulici i još uvek čekam odluku po pitanju još jedne radnje koja se nalazi na Andrićevom vencu broj 2. I to je sve što ćemo dobiti po ovom važećem zakonu, jer zakon je diskriminatoran, to je svima jasno. I dozvolite, evo sada, mi smo se svi nadali, svi restitucionari smo se nadali da će taj koeficijent biti nekako normalan, ali ovim donošenjem tog koeficijenta za izračunavanje obeštećenja u visini od 15%, pa to je jednostavno šamar svim restitucionarima i to je znak da se otimačina i kako da kažem sada, otimačina i preprodaja te otete imovine u Srbiji isplati. To je očigledno poruka sadašnjih vlasti. A šta je sve u Užičkoj što je imovina vaših predaka? Užičkoj je ovaj kompleks na koji žele da se useli taj muzej 25. maj koji čuva sećanje i uspomene na Josipa Broza. To je taj kompleks gde su živeli i Josip Broz i Slobodan Milošević. Dobro, i vi ste tražili i to da vam se vrati? Naravno, mi smo svoju imovinu prijavili. Sad samo nekako formulišite rečenicu vezano za to da je Tito sahranjen. Šta je to, ko je to izgradio? U Užičkoj ulici, i to je broj 15, tu su pripojene 2 imanja moje porodice. Jedno je bilo pradede Miloša Savčića, a drugo je moje baba tetke Jelice Acović. Mi smo jedna porodica Savčić i Acović i mi tu potražujemo 4 hektara, 2 velike reprezentativne vile, nekoliko manjih kuća, kao što su Energana, Bilijarnica i ovo ostalo, kako se zove, ne znam tamo šta je još Jovanka Broz sazidala. I to je samo delić imovine koji potražujemo na Dedinju. Kada krenemo dalje niz ulicu Užičku, sa leve strane imamo još na 2 adrese sa neparne strane. Onda imamo u Mihajla Avramovića kod Belog dvora, imamo u Koste Živkovića ispod Belog dvora. To je samo to što se nalazi u tom krugu Dedinja. A da li bilo šta od toga još postoji mogućnost da vam se vrati? Pa naravno da postoji mogućnost, ali toliko obstrukciju imamo od države i od državnih organa, jer uzmite za primjer da
Direkcija za imovinu još uvijek nije izračunala sve i niti je popisala svoju imovinu koja se potražuje. Oni i dan danas koriste naše prijave iz 2005. godine kao osnov za vraćanje, a nisu sami popisali koliku vrednost imovine i kakvu sve imovinu ima Republika Srbija. I zato je jako indikativno kako su i na osnovu čega su doneli ovaj koeficijent od 15% za isplaćivanje. A ko je sad u tim kućama koje vi tražite? U nekim kućama je DIPOS, u nekim kućama uglavnom je DIPOS, a ovo ovde se ne koristi za namene za koje je oteto, tako da evo agencija je smogla snage i donela je ovo prvostepeno delimično rešenje. Ali to što je DIPOS, to realno mogu da vam vrati, to je državna imovina. Pa tačno, pa svuda gde je po zakonu gde se nalazi oteta imovina u državnim rukama, oni su dužni da vrate. Ako ne, mi zahtevamo da se uvede i supstitucija, jer jednostavno je da se izjednači nivo dostignutih prava u odnosu na verske zajednice i na zakon o holokaustu. Tako da treba svi ljudi u Srbiji da se jednostavno tretiraju pod zakonom i po ustavu. A vezano za kuće u centru grada, šta tu imate? Na opštini Stari grad imamo 14 zgrada. Na opštini Savski Venac, evo koliko, jedno 10-ak vila, ali to samo moja porodica. Možete zamislite koliki je to obim imovine koju potražuju svi građani Srbije. Nije ovo bitno samo da li se meni vraća in natura ili da li se meni i moje porodici samo vraća. Važno je da svi moramo biti jednaki pred zakonom. A da li su vam bar ponudili tih 15% obeštećenja za te kuće u Užičkoj, to gdje je kuća Cveće? Ne, ništa još. Pa tek je pre 10 dana doneta ta odluka o tom sramnom koeficijentu. To znači da sada, razumete, ako neko vama uzme auto i donese vam 2 sedišta, vi možete na parkingu da sedite na tim sedištima i šta? Da zamišljate da ste u svojoj imovini, u svom automobilu. Jednostavna usporedba. A da li je definitivno to da ćete dobiti bar to pola kuće u Užičkoj 15? To nije definitivno. Sad se tu događa? To nije definitivno, jer po defaultu državno pravobranilaštvo se žali na sva doneta rešenja Agencije za restituciju. I ta rešenja i te njihove žalbe na drugom stepenu u Ministarstvu finansija padaju. Zato što agencija donosi pravedna rešenja koliko god je u njihovoj moći. I zapravo oni vama samo usporavaju? Oni nama kradu vreme, kao i samo donošenje koeficijenta posle 11 godina od donošenja zakona o restituciji. Pa koliko je ljudi pomrlo koji su imali pravo da uđu tu? Koliko ljudi je diglo ruke jer nemaju sredstava da krenu u borbu protiv države? A ruke su im vezane. A pogotovo sada sa donošenjem ovog sramnog koeficijenta. Hvala i vama. To. Ali zato niste imali problem da dozvole Raju Kontiću da zadrži vilu na Dedinju? Ma molim vas, kad je bio premijer i nastavio da izdaje sve vreme. Naravno, pa to je sve. To je sve. A ovo gde je Jovanka bila, čije je to? To ne znam, to stvarno ne znam. Što pričaju da će... Nemoguće je sve znati, znate. To je. Ali u ovom našem udruženju su se ponovo okupili ljudi koji neće pristati na ovo. To je to, da.